Cara jani singidang memodal tampan, gobo bagus pusing ya dadi ukuran. Anak aloh berdua ngalih pilihan, diapin jelek nih penting wani memodal. Cara tiang dua gobane pas-pasan, kengken caran ne apa ngaman tunangan. Anak aloh simuluh teken rayuan, jurus sandal non lakar tiang pesuang. Gaya mewah menang penampilan, apa ngetusing kar kalah saingan. Ngabom mobil tiang mulai sopir yang megaya, pencara bos gede yana aloh ne mata ni pipis pasti aloh yana kesodini bis. Nanging liu nu ada nak bajangan esim noleh pipis ken rayuan kukuh ngabe pedewekan ento aneh pantes angon kuranan. Adi jegek ne adotin tiang dumogi tiang makatan. Cara tiang dua gobane pas-pasan, kengken caran ne apa ngaman tunangan. Anak aloh simuluh teken rayuan, jurus sandal non lakar tiang pesuang. Gaya mewah menang penampilan, apa ngetusing kar kalah saingan. Ngabom mobil tiang mulai sopir yang megaya, pencara bos gede yana aloh ne mata ni pipis pasti aloh yana kesodini bis. Nanging liu nu ada nak bajangan esim noleh pipis ken rayuan kukuh ngabe pedewekan ento aneh pantes angon kuranan. Adi jegek ne adotin tiang dumogi tiang makatan. Ngabom mobil tiang mulai sopir yang megaya, pencara bos gede yana aloh ne mata ni pipis pasti aloh yana kesodini bis. Nanging liu nu ada nak bajangan esim noleh pipis ken rayuan kukuh ngabe pedewekan ento aneh pantes angon kuranan. Adi jegek ne adotin tiang